reka mbegereze inshuti mumaze iminsi mudukurikira, tuba tubagezaho ibiganiro byinshi cyane, ariko intego yacu ni ukwigisha abantu, abantu bavukiye hanze y'igihugu cya Kongo barusheho kumenya umunyamurenge n'imico yabo. Ururimi nirwo ruhuza abantu. Umuntu ni ururimi, udafite ururimi rushobora kuba murindi. Rero nasanze abasore hano, ndashaka kubaramutsa. Mwaramutse basore, amakuru yanyu? Ariko mukinyamurenge iyo umuntu mukuru aramukije umukobwa azamusubiza gute? Azavuga ngo azamwikiriza, siko? Mumubwiraga amazina yanyu. Wowe uritwa nde? Naho wewe? Wewe? Andi mazina yanyu muzayambwira, ariko mufite n'ayandi mazina, siko? Hano nasanze iwanyu, nabasuye, nasanze fata mucyari Maki. Aka kantu Maki, nasanze ufite kano kantu. Kabwire ako kantu niki? N'inkongoro. Mwire inkongoro ifite ibice bingahe cyangwa parti zayo? Ibihe? Zitanu. Ndashaka kubwire kuri aka kantu ka mbere. Aka ni agaki? Birereka ku ka mbere uko bakita? Aka ka mbere umutemeri. Aha kandi kano kantu kamera ku musitari kitwa niba ukibuka? Aha ngaha hariho ingubabo, naho hano wafashe handi ahitwa aho hitwa mu ndiba y'inkongoro, siko? Iyi ni inkongoro. Akamaro kayo ni iki iwanyu k'abanyamurenge? Inkongoro gushyiramo amata. Iyi nkongoro niyo gukora iki? Amata. Narereka ukuntu wanywa amata ufata inkongoro, nereka ukuntu wanywa amata ufite inkongoro. Arakoze cyane kutwereka inkongoro, doke ururimi. Arakoze kutwereka inkongoro, aratubwiye ngo iyi ni indiba, iyi ni indiba y'inkongoro, uyu ni udubabo, uyu ni umutemeri. Aha ni doke ukaba inkongoro. Urakoze cyane, wamara ugapfundikira ugatereka, siko? Iki kintu naco ndashaka kubwire iki ni iki? Ikigori. Ibice by'ikigori payende bakunda ngo utuntu turi inyuma n'iki? Mbwira ibyo ari byo, cyangwa ninde wibuka ikigori? Ibi ni ibi mu kigori. Ibi ni iki? Ibi byitwa ibiyogori, siriyo? Aha naho itu tw'imyeru indete. Uyu kano kandi kari indani kariho ibigori ni iki? Umutiritiri. Ni ukuvuga ngo ikigori kigizwe n'iki? N'ibiyogori, n'indete, n'umutiritiri, n'umusatsi w'ikigori. Murakoze cyane. Reka mbashimire kuko muzi ibintu kandi muzi ikinyamurenge neza, siko? Mwabwira iki abandi bana bari kamwe batavuga ikinyamurenge, mpora bavuga icyongereza n'igiswahili gusa? nashaka kuvuga ngo abandi bana baje mwige ikinyamurenge mureke kuvuga igiswahili gusa. Nawe Makire? Ndashaka kubamenyesha ko ntabwo twavukiye hano kuko tuzi ikinyamurenge cyane. Urasaba abandi? Prince nawe icyo usaba abandi bana bari kamwe usanga batazi no kuramukanya, utobabaza ngo niba ni iki ngo ukimenye? Ikinyamurenge. Igiki? Ikinyamurenge. Apana ikinyamurenge, sibyo? Kevin, bavuga ngo igiki? Ikinyamurenge. Apana, bavuga ngo ikinyamurenge, sibyo? Musubiremo. Ikinyamurenge. Apana apana ikinyamurenge, sibyo? Murakoze cyane. Reka tubashimire kuri igikorwa cyiza kuba mwameye ku kiganiro. Ubutaha none tuganire, mufite ibintu byinshi muzabwira. Sawa rero, murakoze cyane.
reka mbashimire mbabwire vakansi nziza mukomeze mwige kandi mwigisha n'abandi bana siko murakoze cyane tuzabona ubutaha merci